Kublaya pi warok ki pralog ki wasnyaw suk wo pai ye ki video how new channel da hakani ka video kwa au pensnyaw japi wa ong ka Iran wa ka Pakistan da chat kala ko ye Donald Trump te waile ong ka Iran kamdi te ton pai ye kani ka video hadu wakun khanang wa yo tip ye wa sakhet teladam po mu de phu subscribe yo ni channel snyawa ye subscribe we khanyon how to bell wa em hai tu khanang wa yo pteng cho cho phu yo ye ki video wa thamle te ton stangi Hadin wada akka Pakistan hauni ubnai waso kam ka peacemaker ka wakwa wo penyesuk ya ka US wa ka Iran ne ka wakwa wo penkut ya ka ni ka thma ka wada stang nadu ubnai wa ar da khut ko le ya ki he ka US wa ki he ka Iran wo yaklam ha Islamabad Pakistan han laman ko ka wada fail ne ka wa mi so mi sla le Wei kate wan ka Pakistan de le ko le wo khro biang ya ka Iran yo wan ya kalam wa ka US hakasen wa ar kat wan bin ka Iran wo wan ya kalam wa ka US hakasen wa ar Wei he yeto wa ini I wan bin ka Iran wo ya kalam wa ka US hakasen wa ar u Donald Trump da ong u wa empor open bor ya ki wo ya kalam yasuk nei bha ka blockade wa pentin jor ya ki ban ya ubom le u Donald Trump da ong u le Waka Iran da cha bom ko man ipor we ne bai ko ucha tangwa mne ko ucha ya ka blockade ka Pakistan da man pralok ko wawaro pan arliang waka US we kam jo le waka Iran tangwa iwada pan yo jor ko to waka US we u Donald Trump le da yaro bha u ya ka Pakistan ha ini iya chimbanta ko kam ka peacemaker ha pradi yongki we ye ni de yo le chaki post wada post u Donald Trump chaki social media account yong o wa kublay uya ka Pakistan ka waak peacemaker. Ka Pakistan da le ko ya ini ikam, kam wa le hi u Donald Trump hey por wa em katama ha perdi ka India wa ka Pakistan, hey tu ipor u Donald Trump le da kam u wa wa penbana ceasefire, wa wa penyasuk ya ka India wa ka Pakistan, han lada mto kam tele. Nei bha ha itu ipor ka India le da ongko, Waki he ka Pakistan wa phone de te karpat ki ya ka ceasefire. Wei ka Pakistan da karpat ko ya ka ceasefire kat wada rem ko hakatma. Wei mye de ko wo yakun. Tang wada sarom ko wo pensnyao chawaro ka wi ka prathai wada give up ko. Kamte de penem kam no ko da u Donald Trump wo akam u peacemaker. Haperdi ka India wa ka Pakistan. Wei hakani ka thma le ijo hi. Hachwa ukut ka ceasefire. U Trump da ong u wa mtende u ya ka ceasefire we u no bom no u ya ka Iran waro ka wi tang wa not u le kamte ya ka Iran we ini wadep u wi ne ki wakre ka sarkar u prime minister ka Israel le da ong u ya u Donald Trump wala da to u bom te bom ham kalam hi e du ikten lakam u rapasa we kam jo u Donald Trump le da sarom u we da ong u wada dam u wo bom ya ka Iran kat wada karpat ka Pakistan ya u wo por ya ka Iran they was dang no da ka ceasefire iwamut u Trump le da panam kam u da ka Pakistan wo cover ya ni waro we ne ka sngi hayato we ni ka Iran da share ko le ya iwi AI video iwada klan bha u viral hakiran san social media kamboman kate iwa pan yo wachong u Donald Trump hakawi ka kamera dette yang u yakinong Iran yo yaklam hakasen wa ar tangwa mem wawan kamte da chrai we da kbai u chaiwon kinong Iran mem u wi wat le heni kamte de ki wakre ya u ka wi ka chithi wa pha da ka Iran hakawada tho ko shut up we u Trump da ong u to mper hi upteny o ya ka ceasefire kat wada karpat wara ka Pakistan yanga we kam waman katte u Donald Trump da chania tali tala u ya ka Pakistan kat wa ka Iran won mem u chania ko ya ka Pakistan we ka Iran da pen ba chat kala ko le ya ka Pakistan dei wo ong wa ka Pakistan da play ko double game wa ka US ha ini ya kalam ya suk ka US Iran da ong ko le wa ka Pakistan da pen yo ko le chawaro ko wi ka prathai wa ya jan we ya to bha ko wa ka US tangwa chawam yo wan ka prathai u yo da ya to ko wa ka Iran sop sop we da ong ka Iran ye ni kopsar wa yo kan chin wara ko wa ya jan ka Pakistan wa ka US we ka Iran da pan bat ko le ya ka Pakistan dei wo ong wa ka Pakistan cha liang ne ya kit bha ko ya ka US kam ha ipor wa ya kalam ha ka sen wa nang kong ha Pakistan ini penyo i waka Iran mem uchania ko ya ka Pakistan kat waya jan wara ko waka US neite I daw nin kasngi le da ongko wa thrang ko wo man I yakalam yasuk waka US hakasen wa ar ha Turkey wem em u ongko ha Pakistan kopsar kat wam em uchania ko ya ka Pakistan
เวยเฮยโตเวยนีอินีวเดบเดเอ็มเลวะองวะอุโดนัลด์ทรัมป์เลมโตอุชเนียตลีตลาอุยกับปากีสถานในภาคปากีสถานดบุนเซนเดบชัดกลาก็ตั้งว่าอุตรมได้ยาโรเวสเนียงูภาอุยกับปากีสถานคำตำยาอุอาซิมูนิรวายาอุเชบาชาริฟวกรปาดกิยาอุวบเต็งยากับซีสไฟร์เวยวดัมชวาอุบอมยากับอิรันเวยยนีเดทออุเลฮัตรูดโซเชียลเวยอุไพรมินิสเตอร์กับปากีสถานเลดาริปไลอุเดวองว่าโอเลสเนียงูภาอุยาอุโดนัลด์ทรัมป์ว่าเบนอุวบเต็งยากับซีสไฟร์แต่ยีอุมันว่ากับปากีสถานยาโตประลกสักเหตุกับว่ากับ US กัดว่าเดบยารับอุโดนัลด์ทรัมป์ยากาให้ปอร์ว่าเอ็มกัดมาว่ากับอินเดียแต่บอยกัดเตวันกว่าก็อุยารับกับเลียงยาอูตั้งว่ายีก็เลยอุเชตกลากรรมกับรีเวนเชียกับ US ในบาบุนบากิเฮกับ US ว่าองว่ากับ US ยินสเข้มกับว่ากับอินเดียให้ว่าเป็นดูจัดยิกิกามและเนาะให้ปอร์ว่าเอ็มกัดมาหาปรดีกับอินเดียว่ากับปากีสถานในบาฮัดูนินกัสงีเลว่ามันเละกับ one year anniversary นโมอิดับชิสเนมว่าอิวาจีฮาปาฮัลกัมอุ US ambassador to India ดะทออุเลฮา X day ว่าองว่ากับ US ยินสเข้มกับว่ากับอินเดียให้ว่าเป็นดูจัดไว้ว่ายาเละว่ากินองเละเนาะในเตอีดาวยีก็อุเชตกลายากับ US กำเตดบุนบากิว่าองว่าอุโดนัลด์ทรัมป์เลมโตวราอุชเนียอุยากับปากีสถานว่าอยู่อาซิมูนิรยาจันบาอุเลว่ากับ IRGC ว่าอินียีอีอุมันอีวามาบายากับ US แต่ดูกินีดอนฮิกิว่ากว่าอุปนสัญญาจะพีอย่า subscribe ไว้ like ยีกิวิดีโอขนังวิโยเต้นโชว์ผิวยอยีกิวิดีโอทำให้คุบเลยชิบอน